Akademik Muhamed Filipović proslavlja dupli jubilej 80 godina života i 60 godina naučnog rada. Urednik Zvonko Marić sa akademikom Filipovićem razgovarao je o njegovom životnom putu, naučnom djelovanju, politici, islamskoj zajednici, Bosni i Hercegovini i vjetrometini kojoj je stalno izložena. Za Dnevnik smo izdvojili dio razgovora. Razjedinjenost bošnjačke politike i znanosti čini se utječe i na vaš namjeru da sazovete i Bošnjački sabor. Pa jeste, ja sam davno, prije 3 mjeseca rekao da je to nenormalno da 3 vodeće stranke za koje glasuju Bošnjaci ne mogu da nađu nekakav zajednički jezik i da njihova 3 lidera reže jedan na drugog ko psi bijesni. Čak ide dotle da jedan lider jedne stranke koji je izgubio izbore ne priznaje izabranoga predstavnika svoga naroda u vrhovnom državnom tijelu, kao što Tijić ne priznaje Silajđić. To je nenormalno, to je užasno. Ili ono što radi Lagumdžija, da vodi nekakvu politiku koja budi Bog s nama. Pa zbog toga sam ja smatrao da se mora uzeti alternativna varijanta. Ako kroz političke stranke i njihovu djelatnost ne može da dođe do izraza interesa našeg naroda, onda ga treba da izraziti što je moguće neposrednije, a to je kroz jednu instituciju koja je već etablirana u našoj istoriji noviju, a to je Sabor Bošnjaka. Islamska zajednica? Islamska zajednica nije politička institucija i ona treba da ostane po strani. Ona jako može da utječe i ona vrlo pozitivno utječe. I zato je sad postala predmet napada. Sistematski se vode kampanje protiv nje, kampanje čiji se, da tako kažem, pravi izvori korijeni mogu vrlo lako detektirati. Znaš, odakle vjetrovi pušu. Pa nisam ja tu ste vi, istraživački novinari, pa neka istraže odakle to da se svaka moguća prilika koristi da bi se dezavuirala, ponizila ili optužila islamska zajednica, a drugi brodovi prolaze puni kako bih rekao, naboja.